Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard, or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. Lanjut hunting kita. Kali ini kita hancing di Kecamatan Sekijang, Bandar Sekijang. Wow. Kelurahan Kiap Jaya, kilometer 54 guys. Itu bus kalem San melintas guys. Oke, support terus channel ini sampai berkembang. Salam safety drive, oras menjua-jua. KMH guys, Noli Basa, Pangkalan Kerinci Ajibata. Oh mantap paman. Oh. Ajibata makna. Paketnya yang begitu besar. Masuk Mas Kukup. Oke. Paketnya guys. Bila Panai Putra guys. Bukit Kusuma, Pekanbaru, Pangkalan Berandan. Mantap paman, selamat jalan. Oh. Aduh, ngapa pula lah mobil ini di situ? Udahlah kamera awak kayak gini, ampun DJ. Kompoi deh guys. Wisata ya. Rombongan. Oh iya, bus apa? Bus karyawan April. RAPP. Apa? RAPP. Kiat. RAPP apa ini Kiat? RAPP. Pus April, Om. Oh. Oke, Om. Oh. April, guys. Bus karyawan. Masuk lagi guys, April, masuk dah. Tapaman. Masuk El Dipo guys. Eksekutif Kerinci Pematang Siantar.
Wow. Yang big boss. Mantan unitnya Bang Mandro. Masuk guys, Lorena. Sementara ada petugas security dari Asian Agri nih guys. Lagi mencek ladang dia guys. Oke, Lorena. Jakarta Pekanbaru. Ya, wow, masuk dia guys. Masuk Lorena. Bandung. Lorena. Jetbus 2 tadi yang ada. Ya. Oh, pertek dah guys. Oh, oh, masuk. Malah ngalangi bus ya. Entra, santar. Oke. Masuk san guys. Oh, pertek dia guys. Oh. Oke. Ada jempol guys. Oh, masuk dia overtake dia guys. San up. Kepergok dia guys. Sap. Oh. Ini San SR3 guys, panorama ultimate. Jogja Solo Blitar.
Fajarya Wisata guys. Ada dapat borongan kayak ini guys, charteran Alden. Oh, rombongan guys. Weh, kok berhenti deh guys? Weh, nggak narik deh guys. Jetbus 3 plus Cendana. Blitar, Jakarta. Hah? Woi, sambung dengan rapi ya. Oh, ngejos dia. Oh. Oke bosku, sekian dulu hunting kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Buat tomat, buah kecipir, salam hormat buat semua supir. Oke, mantap paman. Andoyo guys. Mau masuk dah guys, pasang sen sudah. Oke. Ada lawan depan, sabar mas. Oke, ribak paman. Kasih ada. Utamakan selamat paman. Selamat sampai tujuan. Dari Jambi. Dari Jambi ya, Madang ya. Ya. Oh. Wup, apa selisih tuh? Oh, bus pariwisata. Jambi mukanya sudah laju kencang sana, Madang. Udah take over pun dia sana. Oh, Pema apa nih? Oke, pariwisata. Ramah lagi pariwisata. Mantap bosku. Selamat berwisata.
veteran mungkin nih. Mantap ah, mesra dia dari jauh udah di beamnya bah. Oke. Sampai atas, Koman. Masih jauh-jauh aja enggak?